Boleh saya siap pada pi baro wat ha kene kapang jong ka jingi kai jong a beri baki kena plastan kene ka kerteng jong kene ka phang ka bani kai pi kene trigonometric ratios of some angles ki angles si kita ki 0 30 degree 45 degree 60 degree but 90 degree ti yang sedang nak mentai ya kene ba kita ki bun ki tricks ban kenma kene ba ngasih program ya kene ka trick ba ngasih kai pi so ka tricks bit ni 0/4 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 nga program tadi itu. Nomor balai berpensial mata. Pi unit 0 divided by 4. 0 divided by 4 kalau 0 square root of 0 kalau 0 kemudian sin of 0 degree kami 0. 1/4 ada ngisim square root of 4 kami 2 so kene kami half. Nomor square root of 1 is 1, square root of 4 is 2 kami half. 2/4 ngilak man cancel. Tehane kami 1/√2 root 3/4 yo square root of root 3 and thobe root 3 but 4 by 2 4/4 kane kami 1 so square root of 1 kami 1 hangin la yo ya kine ki angles bor santali ki angle jo sin ti kumno bangin point part sa cos theta ngin su invert ya kine ki sines ngin invert ya kine ki values nang ne ibu sane bar kumta ter kan saya pe bu to 1 hane ngin bu ne root 3/2 hane khasa kumju 1/√2 une 1/2 point sane so kalau 1/2 une 0 point sane kaso tan theta kuma tho hane di sin theta divided by cos theta tamone ka values nang ne ngin hab divide da une so 0 divided by 1 kalau 0 1/2 divided by root 3/2 2 and 2 will get cancelled ngin sa 1/√3 tamon hane kami 1/√3 1/√2 1/√2 la cancel kalau tan 45 is 1 2/2 la cancel root 3 upon 1 hane kalau root 3 1/0 anything divided by 0 cannot be defined or is infinite ya ka value jong cot theta pat ngan inverse biang ye kene hane ngan tho ya tai une unsa 1 hane une usa be apdeng 1/√3 une ulalo 1/√3 une 0 point hane ta thai ka subha kene kono banle kene sai theta ngen pe ne sin theta ka day 1 by cos theta tamon une cos theta 1 divided by cos theta tamon i have same reciprocal ya values jong kine ki cos baro so 1 upon 1 kan long 1 upon root 3/2 tengin pan kala ne rete kalong 2/√3 1/√2 kan kan sa sta root 2 1/2 ne 2 la kyu shul long 2 1 upon 0 kalong infinite ya values jong cos theta pan in should invert yang into values ne 2 so hange root 2 sa kumju une 2/√3 sa u 1 sene une 1 part 1 sene yang is kam kene kalong besuk bo pen so thu kan mau ba in habu 0/4 1/4 tam ngin yo e values jong new sin but at all ne tan theta is sin by cos kan man mi ene value jong tan theta namar teng at all sin by cos tum ko 0 divided by 1 ko 0 1/2 divided by root 3/2 2 and 2 in sub cancel but cũng đâu ngin cancel nan fi fi ngin ta fi termination me of course ayo tan 30 usain 30 kane kade half so mission theta is equal to 30 degree half cos part kade root 3/2 la rang pen kalai kane kalau 1/2 into 2/√3 tak ada 2 and 2 let's cancel na sa 1/√3 tak ada ni yo ane ka value 1/√3 ngang next cam pila so thu ikane bat ngan hi kai fi so ko ka trick mata ka bakhadu kumno ban kan mau khamtam ne le yakine ki values jong usain bat cos nandro hne khakti jona phi kane di khakti jona nandro ka kumto te kawan kumto kumne bat kumto kane ka di khakti jona pe bhai kane khakti jona mata nga next cam play pe bhai ne khakti jona ka dal yo ne mundang e kai ka ban so thu nang ne ka long bangi yo e khatrik ka bangi program phi une undei ta u 0 degree une undei 30 degree une 45 degree une ngin tho 60 degree but une undei u 90 degree yang next cam phila so thu ikne pa ketika khati ka mon jonga te shubo ngakwa banwat ya ka value jong u sin lane u cos sedang no ta u 0 sin ne cos 0 degree te ya ka value jong sin ngin ya sane kalian ya ka value jong cos ngin ya sane kalian
phi show sign ni issue ka value te dei na ka daw ya ka value jong sign and bonus sign hane cos ata cos theta une de 0 degree 30 45 unta takta yo no sign phi la ding 1 chane ka long sin theta ta ni issue tengin tho 0 bangin ham shim square root jong 0 divided by 2 so square root of 0 divided by 2 hangne ka long 0 tapi yang sin 0 kami 0 yo no cos pat ni hab ya sakane kan tu li kiti ni ya jom ba kan thok yang ne ini di kiti buning kong seperti kiti buning kong ba r balai basa ya ka value jong cos pat nganya chne la da nganya chne ngap kam kan tu li seperti kiti way r lai sa tomot kenal kalong sao tengah hab shim square root itu sao ngan divide itu do r berbor ni option square root divide do r square root jong sao kami r divide do r kami way pio cos theta kami 1 kani kadi ka trick ka bagian kam te nam ta pat nginyale sa sin 30 sin 30 udon hangmi te nam ta kun sin 30 la dangile nam ta kun 30 degree dangi her sa po nomor ngi her sene kadi jong sin tingi hab kam kat na tu hikti ni hab kam tang ni way but la dangi ya sene ni hab kam lightly te yai tu way ngin sim square root of 1 divided by 2 square root of 1 divided by 2 kane kami 1 by 2 nama square root of 1 kami 1 ini apa pasal ni cos kadang ya sini kami 1 2 3 lightly simple akti temun kalau root 3 divided by 2 ka answer kami root 3 divided by 2 yang tu kami root 3 divided by 2 mendapat nilai sa une cos 45 degree une cos une 45 degree dangi ya sini nilap bangi hab jam arteri kiti dingi wan sini ni hab jam arteri kiti te kami kat no nang tahun 45 kami ni jam sini kalau root 2 divided by 2 root 2 divided by root 2 tapi ya une 2 ngala bantu root 2 into root 2 and root 2 will get cancel ngin sayo 1 by root 2 tak faham ya dan nilai sejauh sin temu ni hab jam ini siyempre aktif ini siyempre aktif kedan arti siyempre aktif dengan jam nang tahun 45 yung cos ini harus siyempre aktif meningkok but ini ba r te kanikan long root 2 upon 2 nomor arti siyempre aktif ni sim square root root 2 upon 2 yung root 2 mila ban tho root 2 into root 2 the root 2 bar root 2 la cancel takada ngin mi ang etang 1 by root 2 te tamon usain 45 kami 1 by root 2 jong cos root kan sami 1 by root 2 batung ta subo manta ngawan so ang 60 sin of 60 lada ngaya no sin of 60 ham jam ko natli way are likely siyempre akti tamon sin kalong root 3 divided by 2 lada ngilay patsane pipi une uday tang sa cos pat ditang way siyempre akti kalong root 1 divided by 2 ta kanay kalong 1 by 2 pi kada kalong to para ka bakat do ngilay sa une 90 degree au ne 90 pat ladang jam satay sa kalyang dong sin ya demba way are lai south ligi siyempre akti tamot kalong root 4 by 2 kalong root 4 by 2 2 divided by 2 kalong 1 kami 1 te kawede pat cos 90 dingi achne ulong 0 so kalong root 0 divided by 2 kami 0 to la to 1 ane de 0 na next kam dak ba terangkam ya kane ka trick jong kane khti ka ba fi kane ka ba draw ne fi la ban draw ba fila ka so thu dala dir kumjo da fi la ban persan lamba kane ka jingi kai jo na next kam fi sala shu ban ba ka trigonometry wa jong ka computer ka ka ba namar ka de bangin persan la ngin persan computer ka no ba ban next kam fi na sama barang tuge tunduk da ba kane ngan dan berbor banyai senram bisa krivi suara like buat subscribe video sana manulak nyara video show